إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، الأمة الآن تستقبل ضيفا كريما وموسما عظيما جعله الله ميدان يتنافس فيه المتنافسون ومدمارا يتسابق فيه صالحون ومجال لتهذيب النفوس وتزكية القلوب. شهر رمضان شهر الصيام والقرآن، شهر القيام والإحسان، شهر الجود والغفران. أمبي الله تنو أمبي دميني على في أمبي نيني على في أكا كيسي أنكيسي كواني ركون تورو منانك بارا جمو نيالاي جوم من كاندا مغوتي سورو من بو فيلي نيالاي جوم من فنا فيلي مغوتي سورو من بو كاندا. Ambe sharia bato fe site min ka bato ni ala kelen pewte ya nyogonte ala la ambe sharia Muhammadu ala ka jondo ala ka chidendo kisini nema baka ana ka dunkew ana ka shego ala ku kisi min ka japosobe no tamina ka boye ala ka jon manto sisa unyesile dunan do nyesile mbuma dunan minna kabbo kosobe tereti do nyesile mbe mantawma tereti mini tereti bado ala ya ke kenemi ni nyogonda bago be nyogonda akono ala ya ke soye yene nan kan feye ni nyumankelawo nube nyogonda ka ala ya ke wakati mini hada madembi inne senaya kono kinni dila akono ani kadusukun senaya kono sun kalo dedo qur'ana kalo dedo joli kalo dedo nyumaya kalo dedo fonnan shirya kalo dedo junubu yafa kalo dedo. fa aina almusmiruna almusabaqun yerejija bago bemi munu nu be nyogonda ken kalo kono minye sungalo minna tolo. wa aina salihuna almuttaqun mogo nyuma bemi alnya siranya bago bemi. wa aina almujnibuna wali'asuna junuboto bemi ala sosolaw bemi kalon na ton fule kalon minni tubu kalodo. wa aina almufrituna almughshiruna mogo munu faratilendo nu masurunyana ala kola ubemi haja jamanu tawba wal istighfar wa awanu raj'at wal inkisar. balmon ni wakatu yetubu wakati de ani ya fadelu wakati asurunyana hada madum masa ni wakatu la ukasagi kata alama kabuka junubula kata alama obe wakati de fuleni dunambami na nyesile mbama. rawali Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين
harisana na bi hurarata bolo Bukhari ni Muslimu kono ako ciden ko ala kattanu na kisi baka ko ciden ko ni sungalo donna sankaba wudda be yele riwaya dola wa futihati abwabur rahma nemo be dayele sankaba daw be yele munna ka hera ke bagaw ka nyuman ke law bara nyuman ke law kullasu uka hera ni bara nyuman chaya sungalo kono ciden ko ni sungalo donna sankaba daw be yele tasuma daw be datugu shetane ube de no joglo wala kusiri shetane ube siri ne jolgo wala donc mbalima ni hadisan na Bukhari Muslim kono rawa Tirmidhi bi sinadin sahih an Abi Hurairah radiyallahu anhu Tirmidhi ya bonni sanadu min kakkene kabo Abu Hurairah bolo qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سلسلت الشياطين ومردت الجن وقلغت أبواب النار ولم يفتح منه باب وفتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها باب ينادي منادي يا باغي الخير اقبل ويا باغي شر اخسر ولله أتخاه من النار وذلك في كل ليلة حديثنا نترمجي كونو أبو هريرة أكو ألك تشيدا لك ترونا كشيباك أكو ني سنغلو نانا سنغلو دونا كو الشيطان وبشري أني جنة كان جلو نغجلو بكي ولولا kulu shiri tasuma bonda bebe datugu bonda kelete dayele tasuma bonda wula arijanna bonda bebe dayele bonda kelente datugu arijanna bonda ufanala wolele kela dobe wolele ke awa bafo hera nyine bagaw aya nyeshi akana hera nyine bagaw aya nyeshi au kana juguman kelaw au ka dansirala juguman kelaw au ya au dansirala ye akana na de awam dombo kan horaya debe ala bolo sungalo kono sungalo suosu ala baka jondo kan horaya kabo jannaba tasmama balmo nuni ya yirana min dunan bay min tereti bami na nye shile mbama an kallabde ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun alakum mu'minun ne ala yesunke au ka faraday me amadda min awlade ne ala ye sunke aw ka fardaye komi mogo munun temena aw nye ne ala ye sunke wulu fana ka fardaye cogomi na ye sunke fana sumbe ke sababu ye abe ala nya sira di awma balma sumbe ala nya sira nya di mogoma sumbe hada maden jogo dila ki jogoye sumbe hada maden ladde ke sabalila ani yere jija sungalo be nimbeke balumo fasamanta be sunna nabe junubu yafa qala sallallahu alaihi wasallam man sama yawma fi sabilillah ba'ida Allah wajhahu min nar sabuina qarifa kiren ko ni mo minye donkale ni ya su ala kasira la kasu alaye o donkalen sumbe ke sababu ye ala bi mabbo jahannaba tasuma masambi wolon fura donc les wala kasira la alaye ala bi mabbo jahannaba ma ni sambi wolon fura de wa qala sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhulu minhu illa sha'imun
ciden ko sallallahu alaihi wasallam ako bonda dobe arjanna ko ba fo arrayan mo shite do arjanna dayin kono ni sumbagute la yadkhulu minhu ahadun khayruhum mo shite do dayin kono ni sumbagute sumbagatana do ni o daye yuqalu ayna saimun la yadkhulu minhu ahadu ghayruhum ubafu sumbagu beme ninda mo shite do na ni sumbagute sumbagu beme fayaqumun sumbagu be wuli la yadkhulu minhu ahadu ghayruhum mo shite do dayin kono ni ulute fayya dakhalitum no donna dayin kono uguliha falam yadkhulu minhu ahadu no donna dayin kono drobe dayin soko mo site do dayin kono ni ulute ni hadisa be sahih muslim kono ni nyaayira su fasamanta bade bala awani sungalo min fulani nye qala sallallahu alaihi wasallam man sama ramadana imana wa ihtisaba kufira lahu ma taqaddama min jambihi kidan ko ni mo min ye sungalo su iya sunin liman yayi ni dalen bala ko ala da ya farada yanka iya suni oye wa ihtisaba e yire bado fana mfule ka sungalo sunin minke ala bin sarala yawmal qiyamah do kufira lahu ma taqaddama min jambihi ni mo ye sungalo suni ni la halayne junubu mise temenaila kata salun sungalo fonyina sungalo ala babe ya faye وقال صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر كيدون كو فرد صلي دور من مغبو صلي أني سungalo تشي وبك سبب كيكا جنوب موسى كوتوشي كابويلا ني يري كروشي جنوب باوما جنوب فتنو sungalo che junubu fitini temenaila sungalo cha bo obe efase ka be touche ka boila ni yere korosi junubu bawla balmo sungalo de na to fule ankal labbe folo be ke munye sungalo nye anka tubi kata alama junubu munu nyan soro kataw munu nyan soro faratu munu nyan soro anka tubi kata alama sani sungalo kana inna Allah yuhibbu at-tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirina ala be tubu bagaw fe ala be mo seneyale wu fe wa tubu ila Allah jami'an ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun abe katubi kata alama mu'minu o dola wonake sababu ye abe minni ala fe ano soro abe siram minni ala nawkisama يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ألكم مؤمنون أي توبوا كتا ألما كننجا توبوا يموني إكا توبي كتا ألما توبوا منو توبوا مي ni توبوا سراتين نو أسابترا توبوا منا توبوا سراتين دورو دي فلو يموني الإغلاس لله ibe junubu mina itumbe ala soso mina itumbe ala kuta mina itumbe kataw mina tubi kata alama ala koso kana tubi ko mogo kaye kana tubi mogo kafo kana tubi mogo kitanu tubi ala de al-ikhlasu lillah tubu sarti folo ninde ika tubi in qalasi ala ika tubi inke ala kelempuye fulana al-ikhlau an jambi itumbe junubu mina ibokoti ka bola itunya ala ka wajibi dode toy ika tubu ye munye wajibu inke tumba ke kala soso dode ke tubu ye munye bo ala soso inapu nye tubu sarati fulana asarti sabana annadab ala ma fata junubu munun tumbe ibolo ni bora junubu munun na ikan nimisa ika junubu la ni tunya ala ka wajibi dode toy
ikan nimisa wajibin tolila ni tumbe ala soso de la ikan nimisa ala ninde sarati sabanai sarati nanina wala azum ala allan yauda ilayhi e kaddantiga ka yiddu sukun kono kunne boranni ala soso minna nte sagi katama abada ko fe setane be saka hada made marasake ibe ala soso tuguni me e bo wakati tubun na e kone kaddantiga ka yiddu sukun kono kunne te sagi katani junubu ma abada ninde sarati nanina na ya soro e ka tubu na bini ala jecce ni saratu de nunya asratu nani nay duru nay munye an yakuna tawbatu fi waqti yaqbalu fihi tawba fi waqti tuqbalu fihi tawba ikatubi kake waqti la waqti mi ni tubu be mina waqti minna qala sallallahu alaihi wasallam inna allaha yubsitu yadahu bil layli ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها كيدنكو صلى الله عليه وسلم أكو سوفلالا على بابولو فلا فنسي pour mogo mununye ala soso uye junubu ke tilefela ukatubi katale alama aku katubu mina ako tilefela fanala ala ba bolo fula fense pour mogo mununye ala soso sufela ukatubi katale alama ale ala ku katubu mina ala ben ninke suwo su tile fokata tile bo tile binfe balmo ne tile bora tile binfe de tubu temina mogo ka tubu sani tile ka bo tile binfe ani fana ciden ko sallallahu alaihi wasallam inna allaha yuqbal tawbata ahadukum ma lam yughariqir akwala ba dola kelen ka tubu mina ni inni mabbo kan foyi gonon ko sani saya kanima ni tile bora tile binna tubu temina tubuni hada maden fana ni saya ni makara no damina ni la kaba ika tubu temina wala tubu sarati en nduru de anka tubi kata alama ni sarati duru uka sabata anka tubula ode taubatan nasuha na ya sore ka tubu wali hakaw de dilolen bahala misali la eye mugode de korofo abora ka korofo ri kalama fana aya do ko ya korofo ikata ya fadilafe aka ya fima na ya sura mabbo korofolin kalama kanata ofa ya tuguni de meibe tubi kabo korofoli na itumba korofo yoro mununa ni sigirai iba tanu ka to nyuma ngufo ka to ka duwa ukai ni na folo kode do aka hakke do bin no fe na folo kola shebiye ta kan na folo sagama ube kata ya fanyi na fe aka ya fima donc tubu sarati nununde alaka tubu noyanye ka saratu noyanye barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق الثلاث ومن حجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار بل من فنور جمانين ندوان في نين جنوب يافا كلو من يسلم بما نين دونان با من يسلم بما نين ترتي كلو با من يسلم بما جمانين ندوان في تيدن كو سلاما أتدقائيه iki datige balima silama la jinya kola ka temetile sabaka ako silama
ni e yi datige balima silama de la dina ko fanate dinya ko kateme tile sabaka isara ibedo tasuma ko an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam turadu al a'malu ala allah في كل يوم الخميس والاثنين فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرئ بينه وبين أخيه سحناء فيقال انظر هذين وفي رواية اترك هذين حتى يستلها اترك هذين حتى يستلها برما حديث سهل نانا أبو هريرة كو ولا كتشيدن ولا كتانونا كشبكا كو الغمسدو tenendo jowun kabbara ubeyira alala aw ala ba fo malikawiye nka jojo nama foi farane alaka akabbato kononala ayo be ka junubu yafa fo jomi ni datige be aleni abalima silama doni nyogonche ala ba fo malikawiye akana ulu fulaka junubu yafa folode aye ulu ka junubu yafa toye fo wakati menu benna ukumana nyogon fe uyesulhu doni nyogonche wakati mi abe ulu ka junubu yafa menu omake akana ulu ka junubu yafa balimu mu'mine juman bafe silama juman bafe nin dunan bayin kana nin terete bayin kana ko eni kabbal eni ibalima silama do datige lembe nyogona dina ko fanate dinya ko sunkalo kateme aw datige lembe nyogona te nyogon fo sungalo kateme ko ka junubu kana yafa haklima juman bo fe janka silama janka mu'mini jombe seki kundo koro haklima te ni be seki kundo koro konni sungalo bakana kateme eka ko ka junubu te yafa ko paske ni ka balima do adda tigilendo nyogon ate nyogon fo ite fana ni jiyan kote akana soma de mogo min nyini ne ndamfe dunan bay na len fule junubu yafa kalo na len fule mogo ni datige be eni balima silama do ni nyogon che akere balima suruye akera mogo wore fere ka bo ni nyogon che de aka kuma nyogon fa de nama kuma nyogon fe nin sungalo bayin beddo ka bo ka junubu te yafa e pinna sara datige en ka te nyogon soro arjanna kuna bada qala sallallahu alaihi wasallam la yuhillu li muslim an yahjura aqahu fawqa salas fayaltaqiyani fayuradu haja wa yuradu haja wa khayruhuma alladhi yabda bis salam aw kidon kwate daga silaman eni balima silama ka datige nyogonna ka temetile sabaka aw bebbe na be nasrala nimba tamandi yamfe nimba che kabonni koro nimba che kabonni koro na be ninke ciiden ko te daga yede na ka fula so hera maye donye nimba ato nyugo damina ni folie nimba to nyugo damina ni folie na fula ya dati ga nyugona yere bonya kana etade e karasawa ne tinyere majigi karasa ko mbeta ya fa delefe ne tinyere majigi karasa ko ne be foli bilo ne folo be foli bilo oka ne tinyere majigi karasa parce que tinya be ne de bolo shetane kanita ikachiden ka kuma de fule ninye wa ghayruhuma alladhi yabda'u bis salam foiten nimbo mo fula min baw datige nyugona u fula he son hera may munyu fula la jonkani min ba to nyugo damina ni foli tafe ne korokede do ne dogoni de do ne mataka ne manka kata segere o bila ciden ka hadisata ciden nyu munyu mayam min fo ota tafe kata ya fanyina fe tafe kata foli bilaka awan ba shi to ka hadisa do na ciden ko mo do be se ka fo akwan ka datige bo anni nyogonche me karasa ne ya nyina fe chogo anka kuma nyogon fa maso yo fele bilaka chogo amilla mina mba wole atinka telefonita mba ke chogodi
amba situ ka hadisa do nana wala kiden ko sallallahu alaihi wasallam akum mo ni eni balima fula nawda tigelen de be nyogonna ni e tara fe yi salamu bila kasnya saba amila mina kiden ko e bora junubula junubu imbebe ale kasisa e bora junubula re junubu imbebe ale deka ale min bannaki damina junubu imbebe ale deka awa kiden ka hadisa warela akoda tiga baga fula ni min ye foli bila tonɲɔgɔn e ye foli bila ka min lamina e bɔra datigɛ in na datigɛ junubu e bɔra la dɛ ale min m'i ka foli mina a ma sɔn ka yafa i ma junubu bɛ ale de ka sisan foyi tɛ e la foyi tɛ e kan hari n'a y'a sɔrɔ a ka hakɛ dɔ de bɛ e nɔfɛ i bɛ hakɛ in sagi ni hakɛ in sagili se t'i ye e ye yafa ɲin'a fɛ cogo bɛɛ la ale ma sɔn e bɔra junubu la ewa yomale kiyama don ala be se ka asara e yere ka edo arjanna kono ale ka hakke min be no fe ala be se ka sara ye kiyama aka fonnan siri ala junubu ale de ka e bora junubula donc an kan jija sungalo boyna to da tige munum banne nyogon ce dinya ko kama an ko bade sogo ya bela an ko ba parce que sungalo ye junubu ya fa kalo de tenew tene ala misala musade sa ya fo chogomi baraw be yira alala ala ba fonka jon nama foy farane alaka ayo be ka junubu ya fa fonni mugo munu nu datigelen be nyogona aye ulu te fu ka be bal malaka hakli mandama antum be nyogo hakli jige munu na sungalo kola o yen nununde an kan yere sage kata alama an kan labbe an kan ceshiri an ka yafa nyogo ma kalo baye anato fule ambe ala dele ala ka sungaro yira an kene mala kaddu sunkola sin no yanya kono ka baton no yanya kono kan ka bara nyumon kumina kono ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين اللهم اجعل الإسلام والمسلمين واجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.